Muri Rugby weekend dufitiye iki kuri uyu munsi? Ishusho y'umukino wa Rugby mu Rwanda yongeye yaje kugaragara ni kuri uyu wa gatandatu ku ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ku ngengabihe ya Rwanda Rugby Federation yashyize hanze, aho amatsinda kuri ubu agizwe n'amapure abiri A ndetse na B. Duhereye muri pure A, Thousand Hills, GTC, Grizzlies, Resilience, Rusizi ndetse na Kamonyi Pumas. Muri pure B turahasangamo Lion de Fer, Kigali Sharks, Burera Tigers, Rwamagana Hippos ndetse na Alpha Kagugu, ariyo kipe nshyashya muri iri rushanwa rya shampiyona ya 2025. Imikino iratangira kuri uyu wa gatandatu, aho Lion de Fer irafungura irushanwa nk'uwatwaye igikombe ihatana na Burera Tigers ku mukino wa mbere ufungura ikaza kubera i Kigali. Naho kandi ntago haraba umukino umwe, aho turaza gusanga indi mikino nka Puma iraza kuba yakira Resilience, Kigali Sharks iraza kubitana mu mitwe na Muhanga Thunders, naho Alpha Kagugu iraza gusanga Rwamagana Hippos ku kibuga cyayo cya Rwamagana. Imikino iraza gukomeza kuri uyu wa 29, aho turahasanga umukino w'igikura nkota. Thousand Hills Rugby iraza kuba yagiye gusura GTC mu butansinda bwa Ruhango, aho biraza kuba ari ibicika. Tudasigaye no mu bakobwa, naho amapure n'abiri kuri uyu wa 29 na iraza kubitana mu mitwe, aho naho amapure aza kuba arayesurana. Pure A irimo Resilience Queens Rugby Football Club ndetse na Ruhango Zebras ndetse n'ikipe ya Thousand Hills Rugby iherutse gutwara Sevens za GMT. Naho muri pure B haraza kuba harimo Kamonyi Panthers, Burera Tigers ndetse na Grizzlies, aho Ruhango Zebra Rugby Football Club iraza kubitana mu mitwe na Thousand Hills yinjiye muri irushanwa bwa mbere iherutse gutwara igikombe cy'abakina ari 7 muri GMT. Ese ni nako izanagitwara mu ikina ari 15. Indi mikino ikazaba mu kwa karindwi guhera tariki 6 na 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Dushimira Rwanda Rugby Federation yongeye kugarura iri rushanwa. Dukomereje ahandi hakurya y'imipaka y'u Rwanda, igihugu cya Uganda Rugby Cranes giherereye muri South Africa kiraza kuba gitana mu mitwe na Pumas ku kibuga cya Nelspruit Rugby Club giherereye muri South Africa. Naho muri South Africa tutibagiwe yuko ikipe yabo iraza kubitana mu mitwe na Barbarians. Mbabwira yuko uwitwa Siako Risi ari hanze, aho kapiteni kuri ubu ngubu araza kuba ari Jesse Krier kuri uyu mukino bafitanye na Barbarians. Twerekeje mu Banyaburayi, Sevens Championship 2025 irabera Hamburg kuri uyu wa gatanu. Rugby Europe Sevens iraza kuba itangira. Mbabwira yuko harimo Ubufaransa ndetse n'Ubudage bwakiye iyi mikino. Dukomereje mu Banyaburayi muri top 14 biraba ari ibicika kuri uyu wa gatandatu, aho dufite finali iraza guhuza Stade Tourousain ndetse na Union Bordeaux ku mukino wa nyuma i Paris.